Il-Gvern il-ħamis ħabbar li waqqaf kumitat tal-Kabinet dwar il-governanza li ma' kumitat se jkun qed inkludi fih lill-eks Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici illum responsabbli mill-edukazzjoni. Starja tad-Dipartiment tal-Informazzjoni spjegati li dan il-kumitat għandu jieħu rendikont tal-miżuri li diġà twettqu u dawk li qed iridu jitwettqu ibbażat fuq ir-rapporti li saru mill-Kummissjoni Venezja u mill-Greco u fil-kuntest ta' taħdidiet li diġà kien hemm fil-Kumitat immexxi mill-President tar-Repubblika dwar tibdil kostituzzjonali. Il-Gvern ta' Robert Abela ħa dan il-pass minkejja li din l-istess amministrazzjoni laburista ilha xhur sħaħ tkaxkar saqeha fuq numru ta' rakkomandazzjonijiet urġenti li ħarġu kemm mir-rapport Greco u anke mill-Kummissjoni Venezja. Dan il-Kumitat tal-Governanza se jkun ippresedut mill-Ministru responsabbli mill-Ġustizzja Edward Zammit Lewis u se jkun magħmul mill-Ministru responsabbli mill-Intern Byron Camilleri, l-eks Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici, is-Segretarju Parlamentari Stefan Zrinzo Zoppardi u s-Segretarju tal-Kabinet Mario Kutajjar. Owen Bonnici huwa l-istess Ministru li kien ġibet fuq kritika qawwija meta sar magħruf illi hu kellu fidejh kopja tar-rapport tal-inkjesta Egrant meta dan lanqas biss kien għadu ppubblikat. Kienu wkoll il-Ministru li baqa' jinsisti li l-istituzzjonijiet qed jaħdmu meta kien evidenti li dan mhux il-każ. Bir-rapport Greco jgħid b'mod ċar illi s-sistema tal-ġustizzja f'Malta tinsab f'paraliżi. Huwa wkoll l-istess Ministru li fl-aħħar sentejn daħal f'konfront dirett mas-soċjetà ċivili meta għażel li jnadda fil-posti li fih jitpoġġew fjuri u xamat biex titfakkar il-memorja tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, tant illi kellha tkun ordni diretta tal-Prim Ministru Abela li żammet milli dawn ix-xamat jitneħħew mill-ġdid wara l-velja tal-ħamis.